Mislim da je krajnje vrijeme da ti jadni ljudi koje viđamo na granicama, na vrućini, hladnoći, u blatu, u kiši, da oni imaju neka ljudsko dostojanstvo i da se s njima postupa na ljudski, human način. Cred eu că se pot aduce îmbunătățiri la această politică de migrație. Olemme paras maanosa monella mittarilla, mutta jos emme uudistu, emme muutu, tulemme jäämään jälkeen. Moje ime je Dragan Volarević, živim u Zadru u Hrvatskoj. U mirovini sam već 2 godine. Olen Tuomas Espoosta, Suomesta. Minulla on 3 poikaa, toimin toimitusjohtajana yrityksessä. Numele meu este Violeta, sunt din România, am 40 de ani, sunt economist. Pozicija Europe na svjetskoj sceni je, mislim, još uvijek stabilna i održiva. Mislim da bi ipak Europa trebala voditi računa o članicama koje su manje razvijene, da se razvijaju. EU tulisi toimia yhdellä äänellä. Ei tarkoita sitä, että EU pitäisi rynniä joka paikkaan käyttämään suurvaltapolitiikkaa tai jotain muuta, mutta EU pitäisi olla neuvottelupöydissä yhtenä toimijana. Cum ne vom poziționa vis-a-vis de Statele Unite, de China? Cum vedem noi rolul Uniunii Europene, expansiunea Uniunii Europene? Uniunea Europeană dorește să se extindă către alte state. Teme koje me najviše zanimaju su migracije unutar Europske unije, jer je to vrlo bitno za moju zemlju. Također migracije van Europe koje dolaze u Europu. Maahanmuutto ei ole pelkästään negatiivinen asia tai semmoinen, mikä pitää kieltää. Toisaalta nähtiin myös voimakkaasti se, että Euroopan pitää pystyä pitämään huoli rajoistaan. Cred că nimeni nu-și dorește să-și părăsească propria țară. Mislim da je važno da se moj glas čuje kao pojedinca koji ima jedno, zahvaljujući godinama, životno iskustvo i radno iskustvo. Mislim da mogu pridonijeti nečem pozitivnom za budućnost ove Europe. Putem să aducem schimbări, deci depinde doar de noi, doar că trebuie să ne dorim să fim un pic mai implicați și să avem acces la informație. Și asta cred eu că autoritățile sunt datoare să ne informeze și noi să luăm decizii. Uskon, että tämmöinen kansallispaneeli ilman poliittisen prosessin haasteita voi tuoda pöytään ehdotuksia, joita voidaan käsitellä nopeammassa syklissä kuin normaalitilanteessa.